Sama sisi itu, benar. Siapa anak kamu sebel? Makanya sana pesilan di pandita. Oh, ya kurang cuma atau telah suluh na tu cuma perantau. Sarah tu, bisa itu orang tu te sumbangan deh. Oh, kurang cuma atau lama yang posisi waktu tanggal apa siap tanggalan deh. Joran te buah. Raba ko ni. Yo, sebelum masampaikan kailan napasamakin ako kakang Kujong. Bapak Pendeta Daud di ralat nina tu informasi sa sige natatan si Hambi kumua pantanina ni Tuinan ya tabatu di pokaran nina napa na dinno pa ya at na pimili tarona. Jadi tak saja di tubi ko nina na di beso jemay bati. Nakwa niluban lo may tanete nakwa na dentista pa ganino pa gigatan lang ila naman jalan na to siya pero ya. Hindi mo kumikakang kung pasabayan kayo dito lang. Hindi rakatulan para kananiya. May komita masambayan ki sa abu sanga madatung mi puang ambek mamase ki dete pagantianan kaboro mi puang to kumombong bulan ki kamu puang mak pasake kamu puang pela abak ne pasalama kamu puang pena masallo tongtong nerondong angki maadin sitiro puang matua te metodologi tu tontong bulan limami sia tontong nadia duka pasakeni ki poparanno te pasakeni opuan ki posende pa kaboro nilang ti allo mala adi patemo rampo kanine parlaku yo iparo mala abi ini si tirolindo duka te mai sang siluran ki tomotong ki toma alemba kalando na te tondok toma karandang kaluana te daenan tontong toda marampa solanasang angga maupa tontong mi pasipatu kameloan mi pasidukpa te may kamarampas tontong dukala marampa te tondok salipapan te daenan tontong rapa te mituruan tomatuang kisang silurangki tuo untoroi te may pantan tongkonan tontong masambayang mendadi parandangan meloki angga mairi tote tua sadia teme pak kamasyami lakitari malam mendadi kamatotoran uledi pasakemi angkit pantan opuang matua makpure sumanga mati olomi langsangan na puang ki puang Yesu puang pela abak kasalangki ki makpure sumanga amin. Ma'am ko ini pamala deh. Pamala deh Pak Tuan. Oh. Pare tadi ini.
Tahu tuh. Yan na. Ngati sa ano te? Jadi setelah ini kita akan langsung menuju ke lapangan SD untuk posisi sembak. Kita akan saksikan acara sembak nanti di sana guys ya. Jadi keluarga di sini makan bersama, masyarakat di sini makan bersama. Oke, silakan. Oke. Makan. Lakmande Miki guys. Oke ya silakan. Lakmande. Oh, silakan makan. Apalagi sekarang sudah jam berapa ini? Sudah. Halo. Halo guys. Halo guys. Iya. Hai. Mande. Makan dulu mas. Oke silakan. Nanti kita nyusul. Satu kanina ko ipatya. Oke kakak. Makan yang banyak kakak. Lagi makan guys. Oke makan. Dari TV mana? Sanggala TV. Sanggala Sanggala TV ya. Biasa dengar kah? Belum pernah dengar lah Sanggala TV. Oh selalu oke terima kasih. Nah, oke. Lagi mau bagi. Kakumande. Oke terima kasih. Makan Pak. Ya pada lapu. Ya. Kalau jembatan tuh yang dulu ini nasi kopi minta lau. Ayo. Boleh di tempat jatuh? Geser-geser leh. Nah, oke lah kita lanjut kita makan dulu guys. Kita makan dulu bersama. Oke. Terima kasih.